نام تو بهترین سرآغاز، ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. سلام دوستان گرامی، هواداران زبانهای خارجی. درسی 21 است از سلسله درس‌های زبان انگلیسی از کتابی اینترو و در این کتاب ما و شما رسیدیم در صحیفه 26. بله، در صحیفه 26. موضوع درس امروزه present continuous statements، یعنی زمانی حاضره دوامدار. و یک موضوع دیگر در این چسبیده است، یعنی چی است؟ conjunction، یعنی پیوندک ها. البته در اینجا دو تا آورده است. پیوندک ها می شود که از اینها نیز زیادتر باشند، مثل آر نیز پیوندک است. خب اول از کتاب میگیریم، یعنی اون روشی که در کتاب آمده است اون رو میخونیم. I'm، اینها شکل اختصار شده هستند. همه شما میدونید که I am هست. یعنی در درس های زبانی انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم این موضوع رو گذاشتگی هم. کسی اگر از این موضوع با خبر نیست، یعنی که نوآموز است، میتواند به درس های قبلی مراجعت نماید. I'm، your، she's، where، there، it's. خب در اینجا کمتر بعضی جانشین ها رو نآورده است، یعنی به شکل مختصر در اینجا آورده است. ما میتوانیم خود این رو یعنی نویسیم. البته اگر کمی وقتی ویدیو درازتر می شود، معذرت زیاد. خب present continuous statements یعنی زمانی حاضره دوامدار در حالتی خبری یا که مثبت گوییم. خب بگذار خبری نویسیم این رو، یا که خب مثبت منفی سوالی. خب جانشین ها رو اول می آوریم. جانشین ها مثلا جانشین های شخصی یا جانشین های فاعلی. I، you. خب بعد از you he، she، it، we، باز you و they. خب اینها جانشین ها هستند. در اینجا در حالت مثبت یا خبری گوییم، همیشه I'm این شکلی چی است؟ اختصار، شکلی پره است. شکل پره حالتی زمانی حاضره دوامدار. اما شکل اختصار مختصر چنین نوشته میشد. I'm یعنی که I am. خب از
بیاید اینها رو این خیلی نویسیم در خاطر خوبتر میموند. he she it پس چی میگیرد؟ is میگیرد. مثلا خب is و we you they they are میگیرد. خب دوستان ارجمند، و همه اینها رو میتوانیم به این شکل چه کنیم نویسیم. مثلا I'm خب از کتاب میگیریم، یعنی I'm wearing I'm wearing مثلا خب بگذار بوتس باشد. در کتاب بفرم شوز است. شوز پایافزال، بوتس نیست پایافزال میشد، اما پایافزالی یعنی بلند، یعنی مثل موزه. خب طرز حالت خبری چنین است: I am wearing boots, he is wearing boots, she is wearing boots. it برای حیوان ها یا که یگان چیزی به جان، مثلا یک لختک باشه، اگر باید موزه پوشیده باشد میگیم که it is wearing boots, we are wearing boots, you are wearing boots, they are wearing boots. خب یعنی اینها همون فعلی بودن است، ورب تو بی هستند، در زمان حاضره دوامدار می آیند. و در حالت منفی باز همین ها رو یک بار دیگه تکرار نکنیم به خاطر وقت. یک نات میگیره تمام، یک نات. مثلا I am not wearing boots, he is not wearing boots, she is not wearing boots, it is not wearing boots, we are not wearing boots, you are not wearing boots, they are not wearing boots. یعنی ما اونها یعنی موزه نپوشیده ایم. و در حالت سوالی یک لحظه خب در حالت سوالی مثلا اینها حالت مثبت و منفی است. در حالت سوالی چه خیلی میاد؟ حالت سوالی ان همین ورب تو بی پیش از جانشین های فاعلی میگذارن. مثلا این رو میگیریم در پیش از am میمونه، پیش از I میمونه. I am I. خب این رو حذف میکنیم، پاک میکنیم و در اخیر یک علامت سوال میگذاریم. Am I wearing boots یعنی سوال کرده هستیم. Am I wearing boots و این رو نیز همچنین یک لحظه این رو میتوانیم این خیلی استفاده کنیم. همین ایز رو میگیریم و در ای پارا میمونیم. خب همین خیلی. Is he wearing boots? Is she wearing boots? Is it wearing boots? و در شکل جمع نیز همین ورب تو بی رو
мегирем, пеш аз ҷонишинҳои шахсӣ мегузорем. пеш аз ҷонишинҳои шахсӣ. خب are we wearing boots? Are you wearing boots? یک نفر را سوال کنیم are you wearing boots? Are they wearing boots? خب یعنی عین حال ما هم شکل مثبت رو گرفتیم، هم منفی رو گرفتیم، هم سوالی رو گرفتیم. گمان میکنم که موضوع یک کمی فهمو شد. میگذاریم به کتاب. I'm wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. It's wearing shoes میتوانیم بگوییم اگر به شرطی که اون لختک باشد، حیوان باشد، اون چیز دیگر باشد، مثل که غیر انسان. اما در اینجا it's snowing آورده است. It's snowing یعنی برف باریده شده است. یعنی snowing در حال باریدن است. It همون برف است. is verb to be است. snowing فعل است. باریدن، در حال باریدن. It's snowing برف باریده شده است. یه حالت مثبت بود. حالت منفی و حالت انکاری I'm not wearing boots. You're not wearing boots. ما میتوانیم بگوییم you're not wearing boots یا اینکه you aren't wearing boots. You aren't wearing boots. She's not wearing boots یا she isn't wearing boots. We are not wearing boots یا اینکه we aren't wearing boots. They are not wearing boots یا اینکه they aren't wearing boots. It's not wearing boots یعنی وای موزه نپوشیده است، یکم لختک باشد یا یکم حیوان باشد، یا اینکه it isn't raining یعنی برف نباریده شده است. It's not raining میشود بگوییم و it isn't raining یعنی برف بوده معذرت در اینجا باران در نظر دارد، یعنی باران نباریده شده است. خب conjunctions یعنی درباره conjunctions یعنی یک قسمی از حصه های نطقی زبان انگلیسی است. اگر کسی حصه های نطق در زبان انگلیسی یک ویدیو درسی ما را تماشا کرده باشد این موضوع را خوب درک میکند. اگر کسی نکرده باشد میتواند مراجعت کند در همین کانال، یعنی حصه های نطق در زبان انگلیسی نویسید میبراید. و conjunctions قسمی از اقسام حصه های نطق است. خب it's snowing یعنی برف بارده شده است. and it's very cold and همین and conjunctions است یعنی پیوندک، یعنی برف بارده شده است و it's very cold و خیلی خنک است. یعنی it همون هوا رو در نظر دارد، یعنی هوا خیلی خنک است، هوا خیلی سرد است. very خیلی cold خنک سرد. I'm wearing a coat من پالتو پوشیدم یعنی پالتو ببر کردم. but I'm not wearing boots لیکن اما من موزه نپوشیدم. خلاص در اینجا درباره and but سخن می رود که از جمله conjunctions است یا پیوندک ها در زبان تاجیکی. خب complete these sentences then compare with a partner یعنی پر کنید این جمله ها را سپس مقایسه کنید همراه رفیقتان یا شریکتان. در رسم یکم نگاه کنیم. میگوید my name's Claire. I'm wearing a green suit today. یعنی نام من کلیر است. من
костюми чӣ пӯшидаам? Сабз пӯшидаам. Костюми сабз пӯшидаам имрӯз. Today имрӯз. I ҷои холигиро бояд пур кунем. I high heels too. I'm wearing. Ба хотире ки дар ин ҷо пӯшидааст, яъне туфли пӯшидааст. High heels туфли ё пойафзоли пошнабаланд. I'm wearing high heels too. Too ҳамчунин. Яъне ман туфли ҳам пӯшидаам. Мешавад маънош. It's raining, яъне боронӣ аст, ҳаво боронӣ аст, борон борда истодааст. But I a raincoat. I am not wearing. I am not мешавад дар ин ҷо. I am not wearing a raincoat. яъне ман боронӣ напӯшидаам. Боронӣ ҳамун як либосе аст ки дар рӯзи борон пӯшида мешавад, яъне палтӯи клёнкагӣ. Агар тарҷума кунем, яъне палтӯе ки ё либосе ки дар борон пӯшида мешавад, аз вай об намегзарад. палтӯи боронӣ дар баъзе фарҳангҳо яъне боронӣ тарҷума шудааст. Расми дуввум. It's hot today. Имрӯз ҳаво хеле гарм аст. Hot яъне хеле гарм. Warm гарм мешавад, hot хеле гарм ё тафсон аст. Toshi and Norika ҷои холигӣ shorts. дар ин ҷо мешавад Toshi and Norika аллакай ду нафар шуд ва шакли ҷамъ аст, мешавад are wearing. Toshi and Norika are wearing shorts and shirts. яъне онҳо ҳам шимкӯтоҳ ё ҳамун шортик шимкӯтоҳ пӯшидаанд ва пироҳан ё нимтана пӯшидаанд, яъне майка. It's very sunny. яъне ҳаво хеле офтобӣ аст. But they sunglasses яъне but they not wearing мешавад дар ин ҷо. Not wearing sunglasses. онҳо айнаки офтобӣ напӯшидаанд, яъне айнаки офтобӣ надохтаанд. хоб, мегзарем ба расми саввум. Feel. Feel ҷои холигӣ a suit today. яъне Phil is wearing a suit today. Phil имрӯз костюм пӯшидааст. He pants and a jacket. He pants and a jacket. яъне вай pant ҳамун шимро дар назар дорад, яъне вай he is wearing мешавад дар ҷои холигӣ. He is wearing pants and jacket, яъне вай ҳам шим пӯшидааст, ҳам жакет пӯшидааст ё жикет. He ҷои холигӣ a brown shirt. But пас дар ин ҷо мешавад he is wearing a brown shirt. вай куртаи қаҳварангӣ ё қаҳварангӣ пӯшидааст. But he is not wearing a tie. He is not wearing a tie. яъне вай галстук набастааст. It's cold today. Расми чаҳорум. It's cold today, but Kathy, яъне имрӯз ҳаво сард аст, хунук аст, лекин Kathy a coat. Not Kathy is not wearing a coat. яъне вай палтӯ напӯшидааст. She ҷои холигӣ a sweatshirt. She is wearing a sweatshirt. яъне sweatshirt ҳамин свитерро мегӯянд. ба тоҷикӣ свитер ё sweatshirt тарҷумаашро намедонам. касе агар донад дар зери видео нависад. Свитер. She is wearing a sweatshirt, gloves яъне дастак, дастпӯш, and a hat ва кӯлоҳ. яъне вай свитер пӯшидааст ва дастпӯш кашидааст ва кӯлоҳ пӯшидааст. Хоб, she ҷои холигӣ boots.
дар ин ҷо мебинем як пойафзоли варзишӣ аст, мӯза нест. Пас дар ин ҷо метавонем бигӯем she is not wearing boots. Вай мӯза напӯшидааст. She is wearing sneakers. She is wearing sneakers. Вай як пойафзоли варзишӣ пӯшидааст. Хоб. Present continuous yes no questions. Пас дар ин ҷо дар бораи шакли саволӣ меравад. яъне шакли саволӣ дар замони ҳозираи давомдор. дар ин ҷо ҳамин шакл am is are. хоб. Are you wearing a suit? Are you wearing a suit? Оё ту костюм пӯшидаӣ? Yes I am. Yes I am. албатта дар ин ҷо мо ҷавобшо наовардем, ба хотире ки мешавад yes I am бигӯем, ба хотире мешавад yes ба як калима мешавад ҷавоб диҳем ё ки no. Yes I am. Is she wearing boots? оё вай мӯза пӯшидааст? Yes she is. хоб no I am not дар ин ҷо дар ин ҷо yes I am пӯшидам, яъне ҳа. No I am not ҷавоби манфӣ напӯшидам. дар ин ҷо yes she is бале пӯшидааст. No she is not ё ин ки no she isn't, яъне ҷавоби манфӣ ду шакл дорад. No she is not, no she isn't. Вай напӯшидааст. Are they wearing glasses? Are they wearing glasses? оё онҳо айнак пӯшидаанд, айнак дохтаанд? Yes they are. бале онҳо пӯшидаанд. No they're not. на. No they aren't. яъне ду шакли ҷавоб. хоб. видео камтар дарозтар мешавад. инро ба дарси дигар гузорем беҳтар мешавад. яъне дарси дигар аз ҳамин present continuous yes no questions оғоз менамоем, яъне аз саҳифаи 27. хоб, дар ҳамин ҷо дарси 21 аст, агар хато накунем. вале дарси 21-ро ба анҷом мерасонем ва то дарсҳои навбатӣ худо нигаҳдори шумо бод.